you still got some time today to, whatever, groceries or medicines, whatever you need to do. Communities in Louisiana already hit by flooding, bracing for even more rain. It's hopefully none of me or none of my neighbors can encounter any water in the house. I get nervous and jittery, I do. Those concerns coming amid the first named storm of the 2026 Atlantic hurricane season. Tropical Storm Arthur formed just off the coast of Texas Wednesday night before weakening and being downgraded to a post-tropical cyclone. Heavy rainfall fueled by tropical moisture left its mark even before Arthur formed. At least 2 people have died in flooding in Texas so far this week, and the flood threat is expected to continue into the south through Friday. There has been high water in parts of the Midwest as well, including heavy rain and flash flooding in Illinois. That state also seeing tornado activity. A destructive twister tore through Effingham County, damaging structures and lobbing debris for more than 20 miles. Also in Illinois, there was a freight train derailment that police say was apparently caused by powerful straight-line winds, although the cause is still under investigation. The severe storm outbreak across the Midwest Wednesday included a hurricane-force wind gust of 94 miles per hour in Iowa, as well as more reported tornadoes in parts of Iowa, Indiana, and Wisconsin. To the south, another possible tornado caught on camera in Alabama. Observe a esta mujer de pantalón marrón, casaca blanca con flores, zapatos negros y una maleta morada. Ingresa al aeropuerto internacional Jorge Chavez intentando no llamar la atención. Se detiene ante las cámaras de informes de vuelos y mira con atención. Las cámaras de seguridad hacen foco en ella y deciden hacerle seguimiento. Según los efectivos policiales, la pasajera tenía una actitud sospechosa. Por ello, antes de que ingrese a la sala de embarque, deciden intervenirla para proceder a revisar su llamativa maleta morada. La cual se arroja la coloración azul turquesa. Como pueden apreciar, la coloración es inmediata, presunto indicativo positivo para el color de cocaína. La mujer, quien pretendía viajar hacia la ciudad de Roma, con parada en París, se toca la cabeza como síntoma de nerviosismo, inseguridad y estrés. La coloración es inmediata, presunto indicativo positivo para el color de cocaína. En estos momentos usted queda detenida. Según la Policía Nacional, en lo que va de año, más de 30 personas han sido detenidas en el aeropuerto internacional Jorge Chavez. Esto por intentar transportar droga fuera del país. En total, fueron 8 kilos de clorhidrato de cocaína, los que la policía antidrogas halló camufladas en 14 cajas de chocolate, valorizada en más de $1 millón de soles. También se le incautaron 3 celulares y 1.600 euros